Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahiye yasizoye yamaze gutangaza ko umujyi wa Goma na Bukavu agomba kubyisubiza vuba na bwangu. Ndasubiramwo. Tshisekedi yarahiye arirenga avuga yuko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu igisirikare cya Kongo kigomba kuyisubirana vuba na bwangu. Ibingibi Tshisekedi yabitangaje ku munsi w'ejo i Kinshasa ubwo yahuraga n'abayoboke ba UDPS. Amakuru aremeza ko Tshisekedi yabivuze ashize amanga ndetse akemeza ko ibice byose M23 yigaruriye abasirikare ba Kongo bagomba kubisubirana. Ngo byanga bikunda ibice byose ubutegetsi bwa Kinshasa buzabisubirana, haba ku neza cyangwa ku nabi, haba ku biganiro cyangwa se ku ruhembe rw'umuheto. Ubutegetsi bwa Kongo ngo bugomba kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Amakuru yamaze kumenyekana nuko Perezida Tshisekedi yaganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazemerera ko azaziha amabuye y'agaciro yose ya Kongo bifuza, maze nabo bakamufasha kurwanya M23 n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko aricyo gifasha bano barwanyi. Ndasubiramwo. Tshisekedi yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuziha amabuye y'agaciro yose zizifuza muri Kongo, ariko nazo zikamufasha kurwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko aricyo gifasha M23. Amakuru yatangiye kumenyekana ndetse amakuru arimo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwaganiriye n'ibyegera bya Perezida Trump. Amakuru aremeza ko ibyegera bya Trump byamaze kumwumvisha neza ko Tshisekedi yiteguye gutanga imitungo kamere ya Kongo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikagira ijambo rikomeye mu guhagarika intambara muri Kongo ndetse no kujya ku ruhande rwa Tshisekedi agatsinda iriya ntambara arimo kurwana na M23. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru arimo guturukayo aremeza ko itsinda ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ryaganiriye n'ibyegera bya Trump ndetse ko ibi byegera bya Trump byamaze kumwumvisha ko bagomba kwiyorera imitungo kamere ya Kongo, maze nabo bagashyigikira Tshisekedi mu rugamba arimo kurwana. Aya makuru yemeza ko Tshisekedi yemeye gutanga imitungo kamere ya Kongo akayiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze nazo zikamushyigikira agatsinda urugamba mu buseruko bwa Kongo. Yatangajwe bwa mbere n'umugabo ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umunyapolitike witwa Derrick Evans. Uyu munyapolitike Derrick Evans ni uwo muri West Virginia ndetse arimo kwiyamamariza kuba senateri uhagarariye West Virginia. Amakuru yatangajwe na Derrick Evans yemeza neza ko ubutegetsi bwa Kongo bwaganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi ngo yagerageje kugusha neza uruhande rwa Trump ndetse yabemereye ko imitungo kamere ya Kongo bazayigiraho ubugenzuzi, ariko nabo bakamufasha gutsinda M23. Bwana Derrick Evans aravuga yuko Tshisekedi yiteguye gukora ibishoboka byose ndetse ko uruhande rwa Tshisekedi rwaganiriye n'uruhande rwa Trump. Bwana Derrick Evans rero akemeza neza ko Tshisekedi yemeye gutanga imitungo kamere ya Kongo. Tshisekedi yemeye kugwatiriza igihugu cya Kongo akagiha Abanyamerika, maze nabo bakamufasha gutsinda M23.
Nyuma y'aya magambo yatangajwe na bwana Derek Evans, abakongomani benshi irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi batangiye kuvuga yuko Tshisekedi arimo kugurisha igihugu cyabo. Birimo kwibonekeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo rwose zitirengagije ubu busabe bwa Tshisekedi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kwiyorera imitungo kamere ya Kongo. Amakuru yamaze kumenyekana yemeza ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri ubutegetsi bwa Kinshasa bwohereje delegasiyo y'abategetsi bakomeye bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo abagwizatunga ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri Kongo. Amakuru yemeza ko bahuye n'itsinda ry'ibyegera bya Perezida Trump arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rino tsinda rya Trump bivugwa ko harimo umugabo ukomeye cyane, umugwizatunga wa mbere ku isi, bwana Elon Musk. Ngo baberetse umushinga wabo ko bazabemerera gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, harimo ya mabuye akomeye cyane arimo kumaranirwa irya nino ku isi. Bwana Trump ndetse na Elon Musk ngo baba babonye imari ishyushye cyane muri Kongo, ndetse ngo nta nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwitesha iri soko rikomeye ryo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Amakuru atugira ko yemeza ko Trump ndetse n'ubutegetsi bwiwe rwose ngo biyemeje gufasha Tshisekedi, ndetse ngo bakamufasha gutsinda M23. Hari amakuru yemeza ko ubutegetsi bwa Amerika bwatangiye kujya muri uyu murongo wa Tshisekedi. Mu minsi ishize mwabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zifatiye ibihano abategetsi ba M23 ndetse na generali ukomeye cyane wo mu gihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zahise zishyigikira ko akanama k'umuryango w'abibumbye gatora umwanzuro usaba igihugu cy'u Rwanda kuvana abasirikare bacyo muri Kongo. Uyu mwanzuro watowe mu muryango w'abibumbye. Amakuru kandi akemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye Tshisekedi kumufasha ibishoboka byose agatsinda iyi ntambara muri Kongo, maze nabo bagakubita umuheha mu mitungo kamere ya Kongo, maze bakayivoma bayerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibiganiro Tshisekedi yagiranye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ububanyi n'amahanga, bwana Marco Rubio, Tshisekedi ngo yagize icyizere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kumufasha muri iyi ntambara. Muri iki cyumweru Tshisekedi yaganiriye kuri telefone na bwana Marco Rubio urongoye ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yemeza ko bwana Marco Rubio urongoye ububanyi n'amahanga bwa Amerika yemereye Tshisekedi ko bagiye kumufasha ibishoboka byose, maze ngo agatsinda iyi ntambara arimo kurwana mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi rero ngo yaba yongeye rwose gusubirana ka morale, ndetse ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuhaye icyizere cyose ko bagiye gukora ibishoboka byose M23 bakayirukana mu buseruko bwa Kongo. Imitungo kamere ya Kongo niyo igiye gufasha Tshisekedi gutsinda urugamba. Amabuye ya koruta, amabuye menshi cyane y'agaciro ari muri Kongo, ubungubu Abanyamerika rwose barimo kuyagera amajanja. Abanyamerika barimo kuyabonamo imari ishyushye. Bwana Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, iri ni isoko adashobora kwitesha, ndetse Tshisekedi yaberetse yuko afite byinshi byo gutanga kugira ngo nabo bamufashe gutsinda iyi ntambara mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare ba Kongo n'abapolisi bageze ku 3,000 batorotse igisirikare cya Kongo n'igipolisi, maze bajya muri M23 mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, abapolisi n'abasirikare ba FARDC bageze ku 3,000 batorotse igipolisi n'igisirikare cya Kongo bajya muri M23 hariya mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi byabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bari bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, abasirikare ba Kongo ndetse n'abapolisi ba Kongo batangiye kwiyunga kuri zino nyeshyamba ku bwinshi. Ku munsi w'ejo abapolisi barenga 2,100 ndetse n'abasirikare barenga 900 ba FARDC bageze mu mujyi wa Bukavu baje kwiripotinga kuri M23.
bakiriwe na Generali Byamungu wa M23 wababwiye ko bakoze igikorwa gikomeye. Bano bapolisi ndetse n'abasirikare bajyanwe mu bigo by'imyimenyerezo bya M23 aho bagiye kwigishwa ndetse bagashyirwamo ideoloji ya M23 maze ngo bagakomezanya urugamba na bano barwanyi ba Generali Makenga. Generali Byamungu yashimiye bano bapolisi ndetse n'abasirikare ba Kongo, yababwiye ko bagiye gufatanya na M23 mu kubohora ibindi bice byose aho FARDC n'abazarendo bakomeje kugirira nabi abanyagihugu. Generali Byamungu yavuze yuko abasirikare ba Kongo bose bakwiye gukurikiza runo rugero rw'abano basirikare ndetse n'abapolisi maze bakiyunga kuri M23 bagakomeza kurwanya Tshisekedi urimo kugirira nabi abanyagihugu. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 mu mujyi wa Bukavu nibwo hagaragaye abapolisi benshi cyane n'abasirikare ba FARDC bari bigejeje muri M23 bavuga yuko baje gufatanya na zino nyeshyamba. Harimo abakoroneri, harimo abamajoro ndetse amakuru akemeza yuko harimo abasirikare benshi baba ofisiye bemeye rwose gukorana ku mugaragaro n'abarwanyi ba M23. Iki ngiki ni ikimwaro gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ni ugutsindwa gukomeye ku gisirikare cya Kongo n'igipolisi cya FARDC. Aho bukera abasirikare bose ba FARDC baraza kwigira muri M23. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo birimo gutera hejuru bivuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutsindwa ndetse ko umwanzi arimo kwigarurira abapolisi n'abasirikare ba Kongo. Ibimenyesha makuru nka Le Potentiel, Actualité CD ndetse n'ibindi bikorera i Kinshasa biravuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo gutsindwa urugamba ndetse ko M23 irimo kwigarurira abapolisi n'abasirikare ba FARDC. Ibingibi ngo ni ikimwaro ndetse birimo guca intege abasirikare ba Kongo ndetse ngo iyi ngiyi ni kampanye ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23 ku buryo aho bazajya bagera hose abasirikare ba Kongo bazajya bamanika amaboko bagahitamo kwigira muri M23. Hari abasirikare ndetse n'abapolisi bafite amapeta ya koroneri bagaragaye barimo gusingiza M23 bagahamagarira abandi basirikare ba Kongo kwiyunga kuri zino nyeshyamba. Ibingibi ngo birerekana ko igisirikare cya Kongo cyamaze gucika intege ndetse ngo aho bukera Generali Makenga araza gusenya igisirikare cya Kongo cyose. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere abasirikare benshi ba FARDC biyunga kuri M23. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, abasirikare ba Kongo barenga 6,000 biyunze kuri zino nyeshyamba. Bano basirikare bajyanwe mu kigo cya Rumangabo maze bahabwa imyimenyerezo n'amasomo ya M23. Ubungubu bamaze guhabwa ibikoresho bya gisirikare ndetse bamaze kujya ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Rubero. Bano basirikare bakoze ari aba FARDC ubungubu bakaba barabaye abasirikare ba M23. Nibo barimo gukinagiza FARDC muri teritwari ya Rubero ndetse amakuru aremeza ko bagiye kwigarurira centre ya Rubero iherereyemo icyicaro gikuru cya teritwari ya Rubero. M23 ikomeje kunguka abasirikare benshi barimo kuva mu gisirikare cya leta bakiyunga kuri zino nyeshyamba. Ni nako kandi intwaro zabo barimo kuzizana muri M23. Amakuru twamenye nuko ibitwaro biremereye cyane byafatiwe muri Bukavu ndetse bano basirikare ubwo bazaga muri M23 baje bamanitse intwaro zabo kandi bavuga ko biteguye gukorana na Generali Makenga mu kubohora ibindi bice byose bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi rero arakomerewe cyane. Tshisekedi yabuze ayacira n'ayamira kuko M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi. Ndetse uyu munsi ku igenekerezo rya 23 aba barwanyi ba Generali Makenga bashobora gutangaza ko bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira.
ku munsi w'ejo basohoye itangazo bamagana ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, gukubagura abigeme birimo gukorerwa mu mujyi wa Uvira, ngo birimo gukorwa n'abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari muri kariya gace. M23 rero yasohoye itangazo ibyiyamiriza ndetse ikavuga yuko agace ka Uvira na Minembwe nabyo bigomba kubohorwa vuba na bwangu. Nk'uko bisanzwe bigenda iyo M23 igiye gutangaza ko yigaruriye agace, ibanza gusohora itangazo yamagana ibikorwa by'ubwicanyi, ubugizi bwa nabi ndetse no gukubagura abigeme biba birimo gukorerwa muri ako gace. Ubu ngubu rero M23 yamaze gutangaza ko itakwihanganira ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi, ubugizi bwa nabi, gufata ku nguvu abigeme birimo gukorerwa mu gace ka Uvira ndetse no mu bice bya Minembwe. Ibingibi birerekana ko M23 igiye kwigarurira ibice bya Minembwe ndetse n'agace ka Uvira. Muri Uvira abarwanyi ba M23 bamaze kugeramo, ariko ntago bari batangaza ko bamaze kukigarurira. Iyi ngiyi rero ni intangiriro, kuko uyu munsi abarwanyi ba General Makenga bashobora kurara batangaje ko bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Nyuma y'iri tangazo ryamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nta kindi kigomba gukurikiraho usibye kwigarurira umujyi wa Uvira, ndetse bagatangaza ko bamaze kuwubohora mu minwe ya FARDC n'abazarendo. Mu gihe rero M23 irimo kuvuga ko abaturage b'Iminembwe barimo kwicwa, amakuru dufite nuko abarwanyi ba M23 bari mu nzira berekeza Iminembwe. Abarwanyi ba M23 bagiye gufatanya na Twirwaneho mu guhashya abamayimayi ndetse na FARDC bamaze iminsi barimo kwica abanyamurenge. Amakuru aravuga ko Twirwaneho yamaze kwihuza na M23, ndetse amakuru akavuga yuko abarwanyi ba Twirwaneho bamaramaje bakavuga yuko bagomba guhorera urupfu rwa General Makanika wari urongoye abarwanyi ba Twirwaneho. General Makanika yishwe n'igitero cya drone cya FARDC mu gace ka Minembwe. Nyuma y'urupfu rwa General Makanika, abarwanyi ba Twirwaneho barakamejeje, bakajije umuheto, ndetse bamaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Minembwe na centre ya Minembwe. Amakuru aravuga ko Twirwaneho irimo kugenda yigarurira ibice byinshi, irimo guhondagura FARDC n'abamayimayi, ndetse M23 nayo yemeje yuko abanyamurenge bagomba kubohorwa vuba na bwangu. M23 iri mu nzira yerekeza Iminembwe, ndetse abanyamurenge nabo bakomeje kwirwanaho. Biragaragara rero ko M23 yabigiye gutanga umutekano mu gace ka Minembwe nk'uko Colonel Wiringoma yabitangaje. Mu gihe rero M23 irimo kujya gutabara Iminembwe, ndabamenyesha ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ho ibintu bikomeje kuyangara. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage benshi barimo guhunga, abagwizatunga barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze guteguza abaturage bazo bari mu Burundi ko bagomba kuva mu Burundi vuba na bwangu, ko ibintu bigiye kuyangara. Hari ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi. Uyu munsi Abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga baba mu Burundi batangiye guhunga. Ubwoba ni bwinshi cyane irya nino mu banyagihugu. General Neva ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nabo bateguje abaturage ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kujya mu ntambara ikomeye cyane. Ubwoba ni bwinshi, abafite amahera barimo kuyabika mu mazu yabo. Benshi bagaragaye ku mabanki barimo kubikuza amahera yabo. Hari ubwoba ko ibintu bigiye guhenda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Muri za supermarché abaturage barimo guhaha ibintu byinshi, ndetse baravuga yuko intambara yabigiye kwaduka mu Burundi. Hari ubwoba bwinshi cyane mu Burundi, ndetse abanyagihugu benshi baravuga yuko barimo kuzinga utwabo ngo bave mu gihugu cy'u Burundi kubera ubwoba bw'intambara, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba zamaze gutangaza ko nta mutekano uri mu Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga batangiye guhunga bava mu gihugu cy'u Burundi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutanga impuruza ziburira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi ko bagomba kuzinga utwangushye vuba na bwangu bakava mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ku cyumweru ku igenekerezo rya 23 hagaragaye imirongo miremire y'abanyamahanga ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse abandi bagaragaye bavuga yuko barimo kwitegura kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kirimo kugaragaraho abagenzi benshi, cyane cyane abanyamerika ndetse n'abanyaburayi bavuga ko barimo guhunga intambara igiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi bibaye nyuma y'itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riburira abaturage ba Amerika bari mu Burundi rivuga yuko umutekano ugiye kwangirika mu buryo bukomeye. Iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirasaba abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi kuzinga utwangushye bagafata za pasiporo zabo, ndetse bakirinda kujya mu bice byegeranye na Kongo, ndetse ngo byaba byiza bagahita bava mu Burundi vuba na bwangu. Ni nako byagenze rero kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 23 abanyamerika benshi barimo kuzinga utwabo bakava mu Burundi. Imirongo miremire y'abanyamahanga biganjemo abanyamerika n'abanyaburayi yagaragaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biribonekeza ko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu Burundi, ndetse ko abanyamahanga batangiye guha akato igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri nibwo abanyamerika basohoye itangazo bavuga yuko ari itangazo rireba abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi. Ni itangazo ryo kubaburira rivuga yuko umutekano mu Burundi utifashe neza, ndetse ko abanyamerika bakwiye kwicara bafite za pasiporo zabo, bakicara bazinze udukapu twabo, ndetse bakitegura ko umunota ku wundi bagomba kuva mu gihugu cy'u Burundi. Iri tangazo kandi ryavugaga ko abakozi bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi bagomba kuvayo vuba na bwangu kubera ko ibintu birimo kuzamba muri iki gihugu. Nyuma y'iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwoba bwiyongereye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga benshi barimo guhunga bava mu Burundi, abanyagihugu nabo barimo guhunga bava mu Burundi. Amakuru twamenye nuko abagwizatunga bakomeye mu Burundi bamaze guhungisha imiryango yabo. Abasirikare bakomeye barimo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare yamaze guhungisha umuryango wiwe. Abasirikare bakomeye barimo General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu Burundi nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe. Abandi basirikare bakomeye mu Burundi bose imiryango yabo bamaze kuyijyana mu gihugu cya Tanzania. Amakuru yose rero arimo kutugeraho arerekana ko ubwoba bw'intambara burimo kwiyongera, ndetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kuburira abenegihugu bazo ko ibintu byaba bigiye kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Barundikazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu birimo kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byayangaye. Abategetsi bakomeye bamaze guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga bakomeye bamaze guhungisha imiryango yabo. Ibimenyetso byose birerekana ko intambara igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abarundi ababwira ko bagomba kwitegura bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko ari umwanzi w'u Burundi. Imbonerakure zarahagwe inkogo. Interahamwe za FDLR zinjiye mu gihugu cy'u Burundi, ubungubu zirimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi. Mu Burundi huzuye abasirikare benshi ba Afrika y'Epfo, abasirikare ba Chad ndetse n'abasirikare ba FARDC. Abangaba bose ngo barimo kwitegura kurwana urugamba mu buseruko bwa Kongo. Hari n'amakuru avuga ko bano basirikare barimo kwitegura gufasha u Burundi kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda.
Amakuru dufite aremeza ko ku igenekerezo rya 21 rishyira igenekerezo rya 22 habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali ba Kongo ndetse n'abajenerali b'u Burundi. Harimo n'abajenerali babiri bavuye muri Afurika y'Epfo. Iyi nama yabereye i Bujumbura ngaha mu Burundi. Yari inama igamije kwiga ukungene igisirikare cya Kongo ndetse n'u Burundi ngo bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko igisirikare cy'u Burundi kiyemeje gufatanya na FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Imigambi ya Tshisekedi ndetse na General Neva ngo bakomeje gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi ndetse abategetsi n'abasirikare bakomeje kwerekana ko intambara irimo gukomanga. Abasirikare bategujwe ko bagomba kuryamira amajanja. Ibitwaro byinshi kandi biremereye birimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bafite ibitwaro bikomeye barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi na Kongo. Abanyagihugu bafite ubwoba ndetse bariko bararara ntibuca. Harimo gukorwa uruhigi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD barimo gutabwa mu mvuto bagirizwa gukorana n'imihari ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. General Neva yavuze yuko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ngo izagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Abarwanyi ba M23 bamaze kugera ku mupaka w'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi ko ngo bafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD burongowe na General Evariste Ndayishimiye. Barundi kazi ndetse namwe mudukurikiranye kumbonesha kure yanyu imwe rudende iya kure official. Ndabamenyesha ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Intambara irimo gukomanga. Abanyamahanga batangiye guhunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gucyura abenegihugu bazo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 23 ababashije kunyarukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura mwabonye abanyamahanga benshi bazinze amavarize yabo barimo kwisubirira mu bihugu byabo. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko atamutekano uri mu gihugu cy'u Burundi. General Neva nawe yabuze ayacira n'ayamira ndetse amakuru aravuga yuko yamaze guhungisha abana biwe. Abana ba General Neva bamaze guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twabigarutse ko mu makuru yacu. Iki ngiki ni ikimenyetso kibereka ko n'abategetsi mu Burundi batarimo kwizera umutekano muri kino gihugu. Barundi kazi rero muragabe. Ibintu ntabwo byoroshye. General Neva igihugu agiye kugita mu manga ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Afurika y'Epfo baraye bakoze inama ikomeye cyane yabereye i Bujumbura igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ndasubiramwo. I Bujumbura ngaha mu gihugu cy'u Burundi habaye inama y'abajenerali b'igihugu cy'u Burundi. Inama yari irimo abajenerali bavuye muri Kongo ndetse nabo muri Afurika y'Epfo. Amakuru twamenye nuko iyi nama yari irimo kwiga ku migambi mibisha igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi akomeje gutegura ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko abajenerali b'u Burundi, abajenerali ba FARDC ndetse n'abaturutse muri Afurika y'Epfo bari mu Burundi baraye bakoze inama ikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Iyi nama yigaga ku byakorwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi gihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kibifashijwemo n'abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi bategujwe ko bagomba kuryamira amajanja ndetse ko baba bagiye guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho avuye muri imwe mu mahoteli akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura ku igenekerezo rya 21 mu masaha y'ijoro habereye inama ikomeye cyane y'abajenerali bavuye muri Kongo.
Aba bajenerali bari bari kumwe n'abajenerali bo mu gihugu cy'u Burundi. Hari harimo Generali Christian Ciwewe, hari harimo Generali Ciko Citambwe, ndetse amakuru akemeza yuko Generali Masunzu nawe yarari muri iyi nama. Aba nabo ku ruhande rwa FARDC, Generali Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi bagaragaye muri iyi nama. Muri Afurika y'Epfo naho hari abajenerali babiri bagaragaye muri iyi nama. Amakuru dufite akemeza yuko bari barimo kwiga imigambi igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo, ndetse u Burundi bukavuga yuko intambara zo muri Kongo zishobora rwose gutuma n'intambara ikomeza ikagera mu Burundi. Generali Neva yavuze yuko afite amakuru yuko M23 nimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo ubutegetsi bwa Gitega buzaba bugeramiwe. Mu Burundi hari ubwoba bw'intambara, ndetse Generali Neva yateguje abanyagihugu ko bagomba kuryamira amajanja bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko gishaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Irya nino mu Burundi abasirikare baryamiye amajanja. Abasirikare benshi kandi bafite intwaro zikomeye babashyize ku mipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Mu ntara ya Kirundo, mu ntara ya Kayanza ndetse na Cibitoke harimo kugaragara ibifaru byinshi hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakirimo gukubita agatoki ku kandi ko bakomeje imigambi yabo igamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze kumvikana n'u Burundi ko ngo bazatera igihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Ngo bazakoresha ibibuga by'indege byo mu gihugu cy'u Burundi maze batere igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Rwanda buherutse gutangaza ko bwabonye amakuru yizewe yemeza yuko ubw'imirwano yari irimo kubera mu mujyi wa Goma igihe M23 yigaruriraga uyu mujyi. Ubutegetsi bwa Kongo n'inyeshyamba za FDLR ngo bari bafite imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwari bwamaze kurunda ibitwaro bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Goma. Ziriya ntwaro zafatiwe ku kibuga cy'indege ngo ntabwo zari zo kurwanya M23 ahubwo zari intwaro zo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho yose aremeza ko u Burundi na Kongo bari mu migambi mibisha yo gufasha FDLR maze ngo bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Inama karahabutaka yaraye ibereye i Bujumbura. Iyi nama yari irimo abajenerali ba Kongo nka Generali Masunzu, Generali Christian Ciwewe ndetse na Generali Ciko Citambwe. Amakuru aremeza neza ko imigambi yabo ari imigambi yo gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi bukubita agatoki ku kandi bukavuga yuko buzatera igihugu cy'u Rwanda. Ni nako bimeze ku butegetsi bw'u Burundi. Generali Neva yamaze guteguza abanyagihugu ko hagiye kuba intambara ikomeye mu Burundi, ndetse yababwiye ko bagomba kuryamira amajanja maze ngo bakazahangana n'igihugu cy'u Rwanda gishaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Tshisekedi ndetse na Generali Neva bakomeje gukubita agatoki ku kandi bagakangata bakavuga yuko bagiye gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru akomeye cyane twamenye nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse na Chad bakomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 indege itwaye abasirikare ba Afurika y'Epfo yaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Indege yavuye kandi mu gihugu cya Chad nayo yazanye abasirikare ba Chad yaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Chad ndetse na Afurika y'Epfo bakomeje kwiyongera ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Iyo bageze i Bujumbura bakirwa n'ubutegetsi bwa Gitega bagahita bajyanwa mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru aravuga yuko barimo kwitegura intambara ikomeye cyane ndetse ko barimo gutegura urugamba rwo kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye ndetse ngo bakazatera n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kwiyongera cyane i Bujumbura. Ibingibi kandi birimo kujyana n'intwaro zikomeye zirimo kuva muri Afurika y'Epfo, izindi zikava i Kinshasa zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko Burundi bashaka kubukoresha nk'ibirindiro byabo maze ngo bakazahaguruka mu Burundi bagaba ibitero kuri M23 mu bice byose yamaze kwigarurira. Hari n'amakuru kandi avuga ko Burundi buzakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ajya rero ni amakuru akomeye cyane yerekana ko intambara yaba igiye guhindura isura muri kano karere k'ibiyaga binini. Mu yandi makuru kandi yamaze kumenyekana nuko abasirikare ba SADC bafatiwe mu mujyi wa Goma barimo gutakamba basaba yuko barekurwa n'inyeshyamba za M23 bakabaha inzira bagasubira iwabo. Amakuru yatangajwe na Madame Bintou Keita, bosi wa MONUSCO muri Congo, yavuze yuko hakenewe inzira yo kugira ngo abasirikare bari mu mujyi wa Goma bawuvemo. Ndetse Bintou Keita yavuze yuko hari abasirikare bahungiye muri MONUSCO bagomba kubona inzira maze bakayivamo bagasubira iyo bavuye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko muri MONUSCO harimo abasirikare ba SADC bayihungiyeho ndetse n'abasirikare ba FARDC babarirwa mu gihumbi bahungiye muri MONUSCO. Aba bose rero nibo Madame Bintou Keita yararimo gusabira inzira ngo bave mu bigo bya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Hari n'abandi basirikare ba SADC bagera ku bihumbi bafatiwe mu bigo bya gisirikare bya Mubambiro ndetse no mu micungararo y'igisagara cya Goma. Abangaba nabo ngo bagomba kuva muri biriya bice by'umujyi wa Goma. Amakuru dufite nuko abasirikare ba Afurika y'Epfo bashobora gutangira kuva muri uyu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 23. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba SADC ku munsi w'ejo M23 izabaha inzira maze bagatangira kuva muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru rero akavuga yuko SADC nayo irimo gutakambira M23 ngo baborohereze rwose bisubirire iwabo. Abasirikare b'u Burundi barenga 130 bafashwe matekwa mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bacakiye matekwa abasirikare b'u Burundi barenga 130 bari binyegeje mu mujyi wa Uvira. Ibingibi byabaye mu gatondo k'irigenekerezo rya 22 mu mukwabu ukomeye cyane wakozwe n'abarwanyi ba M23 mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba M23 ku igenekerezo rya 20 nibwo bageze mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ariko ntabwo baratangaza ko bigaruriye uyu mujyi. Abarwanyi ba M23 barimo kugaragara basaka inyubako mu mujyi wa Uvira ndetse barimo gukora umukwabu ukomeye cyane wo guhiga FARDC n'abarundi binyegeje irya nino mu mazu mu gace ka Uvira. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 22 abasirikare b'u Burundi barenga 130 bacakiwe matekwa. M23 yabafashe rwa mikono. Abarwanyi ba M23 babafungiye mu kigo kimwe hariya muri Uvira ndetse amakuru aremeza ko bahindutse imfungwa z'intambara. Ikigo cyari kirimo abasirikare ba FARDC mbere yuko bahungira muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Nicyo abarwanyi ba M23 barimo gufungiramo abazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko mu basirikare b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Uvira harimo Liyetona Bigirimana Pole. Uyu Liyetona Bigirimana Pole niwe wari uri kumwe n'abandi basirikare barenga 130 ubwo M23 yabacakiraga mu gatondo k'irigenekerezo rya 22.
Abanyagihugu muri Uvira baravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi binyegeje muri uyu mujyi, ndetse ngo hari n'abazarendo banze guhunga bakavanamo imyenda ya gisirikare bakinyegeza irya nino mu mazu mu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 nabo barimo kubahiga bukware, barimo kubahigisha uruhindu, ndetse barimo kubacakira ahubwo barimo kubafungira mu kigo cya gisirikare cya FARDC muri Uvira. Abasirikare benshi ba Kongo bahunze umujyi wa Uvira berekeza mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Amakuru yemeza yuko batangiye guhunga ku igenekerezo rya 18, ndetse abambere barimo abakoloneli bari barongoye urugamba bo bahunze ku igenekerezo rya 17 mbere gato yuko M23 itangira gusatira umujyi wa Uvira. Ibintu birakomeye cyane kuko M23 yamaze gutanga gasopo ku bazarendo ndetse n'abarundi bose barimo kugaragara mu mujyi wa Uvira. Abarundi barimo kwita kuri Songoye. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 ibiziga birenga 30 by'abasirikare b'u Burundi nibyo byasanzwe mu gace ka Uvira mu micungararo ya kino gisagara. Amakuru aravuga yuko baba barishwe n'abazarendo cyangwa se FARDC ubwo barwanaga, bamwe bashaka gutorokera muri Tanganyika, abandi bakababuza, maze hakabaho ukurasana gukomeye. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 ndabamenyesha ko bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Gusa ntabwo barasohora itangazo bemera ko bamaze kwinjira muri uyu mujyi. Amasoko yanjye kandi yizewe muri M23 ndetse n'amakuru yizewe mvana mu gace ka Uvira aremeza neza ko intare za Sarambwe ziri muri uyu mujyi kandi ko zirimo kuwugenzura. Abarwanyi ba M23 barimo no kwerekeza mu bice bitandukanye, aho ubungubu imirwano ikomeye noneho igiye kwerekeza mu bice bya Minembwe. Amakuru arimo kongeraho aravuga ko intare za Sarambwe zambariye urugamba ziteguye kujya gutabara Iminembwe aho urugamba rukomeye. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 21 abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe, ndetse bigaruriye ikigo cya gisirikare gikomeye cyari Minembwe. Abarwanyi batwirwaneho baravuga yuko urugamba rukomeye ndetse ko barimo gukinagiza FARDC. Twirwaneho yigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe ndetse n'ikambi ya Rubaya muri Minembwe nyuma y'urupfu rwa Generali Makanika wari urongoye abarwanyi batwirwaneho. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'aho abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Minembwe, ubungubu bigiye korohera M23 kugera mu gace ka Minembwe. M23 ngo igiye gukoresha indege bahaguruka ku kibuga cy'indege cya Kavumu maze berekeze Iminembwe aho bagiye gutabara abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abanyagihugu b'abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'abamayimayi na FARDC. Urugamba rero rugiye gukomera. Twirwaneho irimo kurwana ndetse na M23 irimo kurwana, bose bashaka guhuriza hamwe. M23 iri mu misozi ya Uvira irimo kwerekeza Murenge. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza umuheto wabo, barimo guhangana n'abamayimayi na FARDC. Amakuru arimo kutugeraho avuye Imurenge aremeza ko ibyishimo ari byose mu banyagihugu nyuma y'aho Twirwaneho ikubise FARDC ikayirukana ku kibuga cy'indege. Abarwanyi batwirwaneho bagaragaye ku munsi w'ejo barimo kubyina intsinzi muri santere ya Minembwe. Komine ya Minembwe irimo kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho, barimo gusaba umusada kuri M23 nayo rwose iri mu nzira yerekeza Iminembwe aho bagiye guhuriza hamwe imbaraga maze bagahondagura FARDC n'abamayimayi. Abasirikare ba Kongo bari muri kariya gace barimo kwirukanka bakimirana. Abasore batwirwaneho bariye amavubi, barimo kurwana nk'amadubu, barimo guhondagura FARDC mu buryo bukomeye. Barimo baravuga yuko bagomba guhorera urupfu rwa Generali Makanika wapfuye yishwe na drone z'igisirikare cya FARDC.
uyu Generali Makanika niwe wari urongoye abarwanyi batwirwaneho. Igisirikare cya Kongo cyaramwivuganye gikoresheje drone. Amakuru rero akavuga ko urupfu rwa Generali Makanika rwasize ubutwari bukomeye cyane mu Banyamurenge. Abasore, abakobwa ndetse n'abandi bose bagifite agatege bafoye umuheto wabo. Baravuga ko byanga bikunda bagomba kwirukana abamayimayi na FARDC muri kariya gace, kandi ko urupfu rwa Generali Makanika rutagomba gusiga ubusa iminembwe, ngo bagomba kumushyingura ari uko bamaze kubona intsinzi iminembwe. Amaraso ya Generali Makanika ngo agomba kuba itangiriro ryo gutsinda urugamba. Mu gihe rero M23 yo yakamejeje mu misozi ya Uvira, ndetse abasirikare b'u Burundi bakaba barimo kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi, iminembwe naho urugamba rukaba rukomeye. Ndabamenyesha ko muri teritwari ya Rubero naho umuriro urimo kwaka. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira Rubero centre. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 barimo gusatira Rubero centre. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aravuga ko mu masaha make cyane ari imbere, icyicaro gikuru cya teritwari ya Rubero kiraba kigaruriwe n'abarwanyi ba Generali Makenga. Abasirikare ba Kongo kuva ku munsi w'ejo barirukanse barahunga. Abasirikare ba Kongo bahungiye mu mujyi wa Butembo. Bungubu hariya muri Rubero centre nta musirikare wa Kongo cyangwa umuzarendo urimo kuhagaragara. Mbere yuko bahunga basahuye za butike ndetse na za magaze z'abanyagihugu. Nyuma rero yuko FARDC ihungiye muri Butembo, abanande bo muri Butembo nabo barimo gutabaza basaba M23 ko yabarengera. Za magaze zirimo gusahurwa, harimo kuba pillage yo ku rwego rwo hejuru. Abazarendo na FARDC ni ibisuma ndetse barimo kugenda bagirira nabi abanyagihugu. Bariko barakubagura abigeme ku mugaragaro izuba riva. Abanande bo muri Butembo barimo gutabaza M23 ngo igire vuba na bwangu ibarengere kuko bamererwe nabi cyane n'abazarendo na FARDC.